Ya amiro ni amo dana matak tutual gala pekar man laaj mapa teka chwala duana wako Aria mamira logo yeno megana tinti kuman Habero ki chwe pekar maroma nena deka ngwen Gien muti mena tikuman Amiro ni lutij magin loy lokum oriat Kongeno win loka ni mabe Tutuala miyo la bol chala oriat madit kitgum government hospital ma chel gin machunya chweye ena ward kamena lutino mano kenywalo gi mano gitino mano mer ket gi obedi yamo gin bede ye kanyo no mer be standby generator ma ka ine neno gin ni majorio lutino gito makonye pe lutino gito makonye pe lutino made tina mokano gi nyola bogi mokano lutino mano ker gi pe chike ker gi bede yamo che lutino eno ne gipeti ki yot quarter to al jo eni to mito jo ni to makonye pe alego jo magin lo kum oria madit kongono lo kwangi mineno ginana teka wajana ne yana tiki saden ki ngoma no tika teme kono kidong mare yo lega na chirbot jo magin koro gate jo magin koro do gate yin ne bino ki pire mogone tik bene maraja da chane beno be pe wa mogone bene deno chane na dena wa piro ki mo e o kenye wa ka pire tap ne mere chula le bachel ka bene wa pire wa bene gi bino ki nyoge pon piro che on jo malo o lo ko mariat ko win ki ja en ma ana te ka le ne botone ka la mo be be tie ono la mo be ma be to al kidong chala on jo ma ono bene chung Bire maja kero bang konyo wo karo konyo un jo modok kero bang konyo wo dok ko teme ko ge kero wo chaka ke else wan pa na ka we ro mo ge ken mano chigi yene miri chung ko tem yubo ge ne pia na ngene jo magen koro doget ki cholo ge achola ka donge cholo jo na chola jo ne benen do gamo chana mi pire ki komi kere chero ke lela dok gamo chana pengo chene ni peke kiweke kon ke lutuo mano gente oriat mojoni alo eni ya pe yom tutual kit ma ana neno gitero ke dano pere kumino let toke mere chul chene area eni amere ne kong dano area dek mo awin loki bodge ana poyo